Ada for ye mama kwaba and from Radipart TV. So yatina say, Bomodiana join your live on YouTube. Bobaswa. Now they'll comment the auto comment section at the Amaye. Asantewaa, I'm official Keveli na feel so cautious. Sansen somewhere in out of for ye name say a janka kwakoda. Sa enkoda ye Asantewaa AD police ya konyaba. And your corner or banana brother dinechi na ne cautious ne manager so dinechi. I'm official, I'm a yati as yes say. Sisi ansem no akwakodan eye police for na eya dia sisi anu ya beli eya Asantewaa ye beli na chire no ya sanso agege eye ne phones afen so Keveli so ya je ne phone sanso na ne manager no so ya je ne phone ewo ho no ma asem we eguso a ekoso ewo ho na no na ma official sisi anu watwa ebo e de ato eye omutiri so ebo no eye 3 billion 300,000 Ghana cedis. Eno any sika sisi a woje e de free omo ho. Ewo ho no mo. Adofo na no kwada nchen ya ye hu mama party se ono so edi omo achi wa ye police station ho. Na no na nkofo bisa se mama party de oye den ewo Asantewaa ne am official case mu. Allegedly no yes wo ko ho na wo ko pacho e de ama eye Asantewaa mo ewo ho. Adofo edi kan no eye abranti a ye friend se aye Captain Caesar or TikTok or no and the din sem no ebeto abonte so na eno achi no so ne ekohu sam official so obekasa e de afasa ensem no ho but edi kan yenti ensem a Captain Caesar edi to dwa yakoba ya to aso e de amawo is in trouble. Asantewaa is in trouble. Is in trouble now. Family ama official Asantewaa case no entry case no I'm officially 3 billion cedis, statistically 3 billion cedis. Fine, or the ato Asantewaa and management, and in New York, Coveli, so Muntu Yamano. Into Yambu China Friday, Anos na judge analyze BBR. Yambu China na judge, no echo analyze BBR. Case no afina Yambu China Omuko Shiemu Accra Police Headquarters. Omuko Shiemu Accra Police Head. I'm official Asantewaa ni meli ana Agradda konfo Agradda no mu ni na omo ka ho ekohie mu police heads obebu sasa Agradda e wo honom de enti e no Agradda am official ni Asantewaa ne kokobeli o se kalawole e o police headquarters ne se no okopa achew am Asantewaa ni nua bema na okopa achew na am official duru honom no se wo ni obi for police station ho onu obi o big beef ho honom Agradda duru honom no oni s heba e o beef enye easy nti ese no duru on man nso sa adane ntokwa ene ne behwe Agradda ne s o heba gidi o police headquarters onum ana Agradda amoa ene na ni wo esi fom nti Agradda de wo ni ne to amoa ye de esi fom tem kora na enra Asantewaa epa ama official chew ama official chew one ne bra kokobeli e de omuko to dwegu fom ekopa chew video no na bibia de etwagu no enwa me saka video enwa me saka bibia na de wo mu nie yaje Asantewaa phone police for no age Asantewaa ni nua be ma phone o mage phone no na Asantewaa yi nsem ni na agu ni management so o se ni manager na kobo pa emomu release am official naked eyi no wa woni tu me pese me bu ni din o se Asantewaa na kobo pa emomu release am official Asantewaa se ni management Asantewaa se ni management enyo no na ye na ni manager no ana kobo pa emomu release am official naked video no enra Asantewaa yi case ni na agu ni manager so enra enti eno kra ko fa asem kakra ye den eba o police station honom se okwa Asantewaa camp on ni manager eni ni nua kokobeli o se kala wole ejada honom. There is a fire in that camp. Yes, there is a big fire in that camp. If you say enra Asantewaa ko yi ni na agu ni manager so na yaji oni ni nua be man so phone Asantewaa yaji oni ni nua be ma phone nyambo akina omukọ court na judge finalize bibia na judge finalize bibia se 3 billion no benya atu am official anase o metu ama na bro anase o mbete so en nyambo akina ana ebehu bibia entu ya blogger na nkonkonsa we anase nkomo we ne je won de nyambo akina mungo share Accra High Court ana nyambo akina am official ne Asantewaa omuko share mu hono Charlie, I'm official is still comfortable leaded. I'm official still comfortable leaded. And you know, I'm official. I'm crowd TikTok. I'm telling you. Na I'm official. I'm so TikTok that. And run am who ye. And me bloggers ne air information. No, I know me the more KBBI the air chairman. Jack, they say Asantewaa
aso ayehye ama official wani adin o ama official wani adin we de ohun papa hey wetimi am etwa flight enna me ntiase ne etwa flight ama o se e ba be chew afede e be chew case na dane ama official is still comfortable leaded ama official is still comfortable leaded video bibi and record so Accra High Court Accra Police headquarters bibi e so no Accra Police headquarters na that screen so no I'm official congratulations so I still comfortable leaded tinyambo echina Friday and I omo finalize bibia Adolfonti Abranche eya Captain Caesar ede nsem we beto abonten so no na wose ehwehwem ne ehwe sai am official abeka ho asem ampara waba beka ho asem de ma omukopie mu ewo eye police station na adolfo eya last month eya de Asantewaa report wo no so fa nyinsen na obeka se wonyem no ho ewo Amasamai police station ema chikomo ena bo modin a ekoyi eye am official every eye police station wa Amasamai nti eno achi no no so ba ya odi Asantewaa ho adwuma sisi onu so edi eye police station akone aba no ne enko ne nkoti ensem am official abeka yekoba yato aso ede amawo Nadeja wa me phone so which means minishi on my yachi me my police phone je me phone be sin de police phone for phone ma me nti phone kwa me use a new phone me so me control ma no asem che police because police for wo ho ma ye ni na said ye ha ye bia yanka police ni oni ba akofo nchen owo ho ma ye ni na no omunsu ntimi ntie ba akofo anu asem so mo chiem no mo bisa ma no asem se wo so die wo mu net se nam so say ni say ene dey no so okay enti no yesu ya yempinu for dey say ni say ni betima boa mo edo mo be famra kwan so nam simpacho yo na anything no me moderators for mo wa hade because any trash be a back comment section will be as some me with one because we timama official only anything no eneja me so me card me so me nim che me police for no mo say okay na police for eja omutie we no moto mu bo adwuma sene yesa fata bia anything no me so me case against Asantewaa ni nua Kokoveli enti na me adomende me ko police station me ko hu wo mo Asantewaa se me video no busuafo me so me tuwe me adwene na ewo me tirim no ene omo na pe me bone no mudi me bone me de me mpa omo bone nti adwene kuramba me tim se me mfafo ni video not knowing say blogger bi kurampo aba ho a me nya we to blog and quite take me video si chale me fu bidamo friend say la vieto se da ben and I phone to am so why didn't you know video no say me a blog and me juma nam say no you have to ask the permission before you video me and I'm so sorry since I know I take your videos quite get it down no I'm so okay anyway and share and okoi nti numre ya me won se blog and is tricking me video am say hey so blog and be ye adwuma na busuafo mu ni masema ya wom sister Asantewaa say me video no ono no be posti madeja wa bontin do wanjuni hu but me gina me baby no okay all the way to mama official remove nti no sister Asantewaa church na no asem na Ghana police say wo kora arrest am official ma season the phone because mo say you can't say mo adeja was so am official case no be no so chese wo so na adeja nti ye season mo so mo phone nti han mo mama ni nje ye ni ajo ye ni ajo nti no ya ji wono so phone en ya ji Kokoveli so phone en ya ji ni manager so phone nti mo mama ni njia na me asese me nya musician bi no oba no bebo nyoma me na asem we die nti ya ji omu na phone na Ghana police adeba kwa me pom asem ni say adeba kwa me pom asem ni say omuyo omodwuma ye efise hawa omode me kwa Amasamai police station Amasamai for treaty me no headquarters for anya bibisa da headquarters for oma anya bibisa da obi omadi ma blow say na me expect say do mbehim enso
and I'm so more junior hunting. How am I some my phone cheating me and bad headquarters for the much to be a good normal sign or my mobile sign bill lama sister Santon Coco Valley and a quite funny say cautious no come fee, but in penny for not just for no go. Because you could investigation. You guys should tap on the screen for me, share the live for me. We're not small, just na me de mamu no. They be a memo updates, and that's more just na me de mamu no. And I just na me de mamu no so no kure me am official me ana me ka say and no because no gwa si Asantewaa be gumi wo app way so no. There is no need say me come on what that because no say ono no timi feel say me gu n'anima ase dia and no I put it to Asantewaa wo gu m'anima ase kula chen wo bia nti tap send kwantia fa so send sika free amanoni eba Ghana say wo Europe UK wo Canada oni how bia wo the answer obeko Play Store and App Store na wa download the tap send app no wo download the pe obebusa say wo promo code and once wo abo Adepa TV e dia shem wo bo shem say pe who Europe €5, who US Canada $10, who UK £5. Tap send wo send this kana free of charge. A betting better mobile money wallet and as a bank account. Tap send rate mu kenkon. Other for 90 yakwa kwoti amo official na nkasa nso ede aba bomo dia na for comment part comment section for my dark laws me who comment na ba mon koso na mon drop mon comment amo official say ne wa ba be kire mu e wo ha no say ndie o kire mu dia na ese ono so opempota bi ede afro mu wo na yesisika wo se wo je e wo Asantewaa ne nua Keveli na face ne manager Cassius ne hono 3,300,000 Ghana cedis and oje ede afro mu na ye hu video na misra mu aya mu fa video no fa nto so ye fama ye police station wono no mama part na akofo bi say oye den e wo hono mu mama part ye so okọ hono ma okwa akọpa cho ede ama Asantewaa na afeso ni mia so de ana na wosere okọpa cho ede ama Asantewaa elili nua Keveli no copy wo no ko to SO Herba e wo hono ma onu so yes mama part any no issue e wo hono mo but yenim ne course wo ne SO Herba entem anya onu nti ene wa ha but so ko hono mo se okwa akopa cho e de ama eye Asantewaa mo no na afen so eye ama official say adenti na Asantewaa bisa say adenti na wa video no wo say o kai say wo de me picture beto abonten so eno de ngwase say ngwase ne de and people ayo adaso ho me video kakra wo bisa me say aden na me video for comment part comment section for my kwa TikTok, Twitter, Instagram, Facebook baby Adepa TV show the akwaba mini aba akwaba o di no kra Shanita okay akwaba bio show the and some no baby akwa koduru eno no ye de nim say janka eto atwa say eto ntwa yo omuguso omudi eye police akwani aba then abeka e de afa my main favorite the case here so na minchia ahwefo yes abre na minchwa mo say ye bape mo je fe also I think so obi say one boss anyway you dey do me I do you man go best I B square where you from you do me I do you man no go best you do me I do you man no go best in fact one ball I don't so ball big slap in fact media is why you dey I'm grown kwa you can now favor Mr. You try that part any what I say because what doing your man doing who say in somewhere person ede efebino nika efebino so mama mu say we are seeing yesu somebody and what some kodo ade bia wo di ye wunu no wa hwe bi ni enti ameka sa na say unse na Asantewaa face sebe wenye ofui say se na Asantewaa face wenye ofui ama official ayo ofui just wanya fofulefo Asantewaa fele ne ho so big so no links yes since na make us an Asantewaa bu ne ho say ama official yo fui mami we dey sorry mami use that word na but make us so yo fui asam na make am wanya obi asebe na adwumo ha wanya obi a oyefo nti che say ono no oye star at the same time ko phone nim no o link said ono abetena aseka so o link you dey with that lady no and one we are see mo ho yes dia obedua no susukuru wa obesusu ono eno na mesusu mama no eno na wasusu
unso susu ye me nyame nso susu ne saa na e bia ma na nka wo a ukwocho am official unso ye den na unso ya chew ye den e na unso ya chew ade bia ye no ma ye nhwe ne nkwa me yusu sa wede ye nye se wede na ye me dese me kan na mo me kan na me twu wadwen si bibi so se mu ye bibi a me nia enya de be ha obi ebia na de wo fe da wo se wo de wo ye star oh wo de na de wa ban na wo so nti de wo ye wo nua bia de wo nwie ho wo ye wo nua bia de wo che se wo nwie ho to the extent say onya ko ne ye che se ye be china to mu na se obedem forever kra wo de wo nwie ho ne ye be benefit wo life no na wo dwen a me nua emre ye ni nka so enya de bia na be kwa ma wo favor na nke ba ne sen a whole TikTok star Asantewaa as you saw me dem onye star ma me no kware oye star me dem me hu no oye star no onye me ebia wo no ye wo ba me me de onye what I say wo feel say nka wo de say nka wo kasa nka say obi ka bio wo ko ya na wo de ye chi wa ye den well yo command forget it fine for be na wo she abi a omo ye lady no am official e wo mu say official ya kola bon but ade onu so pre o wa pepra no ko hu ye because o si nkaja o pe TikTok videos bi oni keveli say keveli ni Asantewaa mo ye stars nti eja nko pe connection on TikTok guys connection wanya mana aburo so wanya connection amana aburo so nti wa metomo a se me pe connection a nke be wie mu police station na aye ka say adepa so pray because we SHS student Africa na wo betro wasi ye bisa ne index number kra ne san kan o betro wasi zo ni index number enso ban na obi enya ne de enso kotem ye rade maybe entino ya kan sem na sisi akwa kopiem e wo police station a omudi eye police akoni aba e ho na mepe se ye hwe se Asantewaa complain ene se adentina ma official a video no e dey aba beto abontin no ni refi se bloggers ni bi kra betimi aba round onim se nya ba bia no da no hu adi enti aho no mami pinchi ho kakra Asantewaa ewiasi mu wo hu se ya okoto de ne bodwe wo kra de enya wo naked video but wo complaining what the what me ahwe wo nyonko anim wo nyonko ba e di ni naked pictures aba out no cry ye wieye ba wo satade mpo ye video no wo complain say ma ye video okoto de ne bodwa ho Asantewaa Asantewaa wo tese ge na kasa minima ho maso e won so minni Asantewaa eji wo wiase a wo bae wo de wo hu say ya wo police station bi video keka wo satade akra de wo stop yo nya akone say mani video no bi ba na sabe wa send image no so kan me say wa say akola we wo say am official akola bonne de but what send that because akola ketu a wesi so na wo naked aba bonti e wo bia so ya dia nimu guasie ma e da ho forever eye wo nua na Asantewaa ye dibidi na nkanya wo de da bia me ka say wiase mu kama it work papa and tonche wa wo de wo so wa no yoga e dia na beba na wo hwe wo nua nim na wo ye na nia ma ohu sei wo ye na de ya sei because of what trending or what when just say wo nua be me o de ne kwati se nkruman apoli am official ka say duebo am official duebo enka wo nua bu akola ketu wo mpre kotie akola ketu de na wo ji wo wiase wo pre free babia wo free eti bi faka be di kotie wa kra ha enya no ti no ba ye so no super o person onye TikTok queen o super trend yes we e bia o mu hia ya videos betimi akoso eti video na kwa se ti na ni nega na akoso no e wiase mu pesa wonya star enya prakopa ye fa kwati kwa mbiso ye wa bebia me ka se e mayo na aba na bi pre e mayo na aba ne epentem anyom ho isa so obetu buase no wo ma ye edikan ya yesu a wo no ama anyom life easy sao abrabo na ye bo no e ya abotre ne nto buase bebia me ka se Ghana ha say so easy for you to get star but ubenya bi yes ubenya bio but your future no say na wo ye ya wo di nya ye no adepa ubenya
But saying na we ye eye we naked na de ba out e na obenyan adapetwa e na de ba e na benyan ana de pan na we ye ya we de benyan nti abrabo no de bia me ye be focus say opo no wo se a o fiti pe ko pe po no wo se eye moja na eba abrabo no aye se fufu aye wo eye kakra enya delivery but enfa kwati kwan bi so say wo de wo pentam enya wo ho wo de wo pentam pese obi ehu enu nti eka ho because abaiwa no oye obi a so to ne bo ase a adepa a sabe wan fa wakosi ekuma ya nkwaji nkruma bula ka tu ya enka we nyina ye ma ade empa na wo je ama official wo de wo te say wo twen ne de enu ani se wa ye na hallelujah choba obi sa intention no e no de call guy no say ne sa intention no de call guy intention man no de call yes bia o ko se that be any content creating and on copy or it's content creating wo bed so content creating asamba that be o content me bo content no and a copy wo bed so e copy we so onu ne ko be adepa misraw content no e copy we he wo de yima no keke content na amaso good then e ba so amaso content na ba fa de kan content de amaso ana me sit de na ba so ntokwa na sisi e ba ade na do suro so ba ye David me sit ntokwa na ba so content ni ko wi e bed ama to the sense say do ba bi o blackmail ni kwa so wonyam so no wonyam official ya kolabone efe bi wo ya kolabone because ufa car sabe wo ba be di from Obuasi to Accra and na wo bo wunya accident na sabe wo na ntwa ya nka say amran so the pa yes wo dwem money na wa dwem papa me di I asem na make say ne na ntwa but me in opposite na make as akola wasi so sabe wo ma me hwe wo beto Obuasi ama wo kosuku wo dia wo se wo nko school wo prekote wo dia wo se school no wo nko wo dia che se me hwe ga ma ya no ho ya memobo se me hwe mai wo na aba na sabe wo mo pre amiti me hwe ma me bi so se edi empa na nkola we ji obi ase o mo bai adepa ya mistake ni bi o enti ene si eti ha ne ya ka enye se bi a ye desi ye ka o adepa mi nya ye nka sa bre me da so te me ma me na ase no wa kire me se ko school ye say na nka de we are major no so e too late ama me enu ti na de bia me ti na ha na me bon maiwa ne kokko sa abrabo no enya mirikatuo abrabo no se wonu ya enforce ndru ho so Obuasi sa wo ma me na ase na wo tena se ye bro enche bia kwa na ma me ba chia ma wo na sa wo ba wie bro no na wo de ba wie school a ye dan so ba po se ba di na fofo bi achi o ba ifa kwati kwan bi so e pa nwan yesterday ma wait no crime mobo nice lady say nice akula no we first dodo akula no we first out to the extent say we naked one by second officials nigga e wo Ghana ha ade na ese poma ne basa efie de anya wa hu ne hu anu but wo ya kola wo sa it's to Obuasi de bia ye ko from minister for 20 years kwa wanya David 20 years kwa wanya am official anya be 17 18 it's ade na want na se embra wo ase emfa school enya wa damfo unsua de ti so bekom kra na na ma me dan no na ma me face sabe wo ba be ye nipa titru bi enya too late man no me de bia me ka say mistake de wo ye dan e beba mistake nso ama e ba na wo sua nyansa firim aye dan so be ma de bia mistake na wo sua bibia firim iti am official enya too late ma o betimi asesa te say de abasa wonya bia wanya e de na wo di wo wiase ma focus for education ma wo school hu hia no man Ghana ha say so why yire wo ho yire wo ho na wo de wo sister be sibra na wo bebo wo de sabe wo de wayi wo twa ne beto apampa so a mema ne de omo ho tuo ni Joshua omo ho wo be di free ya one city kura mo ma one city kura mo ma anya no ye so why famous wanya sansenka be na because I official and oba live on so I'm official me na me wa ha no like it's celeb so wunya ye de bata ho adepa
Yes dimpa yes then Ahunya. good me da sesa wo dia so aba se dimpa yes ahunya emayo aba emranti wa aba monto mo bo ase wate abraba na nya mirikatu o yen da kam ni enim but ne ya hui yesra mo enye se enum bi na akum anase kasa bi ne epew ananti atia mu bi o mesra me ti akwa komende me na mo me kasa kira wo se dia mo befom si ensem na ye kana na fo bo bra na baboa wo because a mama de bia me kasa hey a mama ne face akwa ya wo nice hey to boase am official wo bright future nye too late man wo betimi asasesa emfa wo hu me ma sa you know so wo so ma education hu hia suade ko school ko anim na ade bia wo pesa wonya no fa pimbisi wani so se ade wei na me pesa menye na nyankopon so baboa wo. All right, Shodi, yeah, share Hanomo say, allegedly near so much police station one. According to Captain Caesar and HS Asantewaa Yibu the manager so say no and HS say posty and so the bar bontin. The manager no and the bo obi pa and the nipano at the buy. Obwa Asantewaa bo Obwa saying me say Asantewaa bo so e go police station there no kura wo me say Asantewaa bo me say Asantewaa bo adepa wuti ya wo phone metimi abedi akom peke na ma bi and so management accounts no kura we no the management na ye mo forget it e ya Asantewaa na kola na ni amo ho nza kola na me kasa ne into the way of sikasa no and Asantewaa tina so no oh naked picture let's show because adepa one ne da eyedin no nya naked pictures no wanchi waye am official na dan for no ho enyo mo ano mo di kululu na nka ye because naked pictures na nya recently naked pictures yes ade a one yes am official dan for no ne buy na allegedly no no ne so na yes o munya good inti abane say kululu because so police for cry so much am official dan for no so yes so mo go so yes so much no so ka ho say then na what day yes naked picture man no so much no so because onya wa he ye dey no nya ye what I say je so much na dan for no na omuchi na hwe ma baby asase mo me kan munya naked videos na mo ye no phone you cannot trust phone you cannot trust phone women mostly women ladies mommy enyansa and am official so no bebre won ya dey otachu onjimi no ho na ndo na mo ne papa mo no de no oh there be abi ni say yenya bia post say bia ni say yenya bi no I say say me bu o this is the time I say yen se kwat ade ni nya yen kasa nya ma yen fa moda adepa ya me ya kwahia wa ha o ya ka ye no kwawe what I say enti Asantewaa ne wo ye ne de wanya de bako say sa wo be ka say ye wutim na de ba out ameme sew sa wo boa Cassius enye sa said ya wo se Cassius ya o manager Cassius na me so manage me sa ye nyina boys and brother o se onye sa me se ka ada ya nim Cassius na Asantewaa na betimi ya me se Asantewaa ba ye Cassius ya na am official na ne hwe Asantewaa share the way am official I don't know so trust me trust no but ne na hu na make me say Asantewaa na the video never out Cassius any time e bi obesha ko obesha asere ono sa anote obesha asere enti say no na metune opesa de no beye owo ne yiro da na chi nti onye bibisa but e ma pesa de egbe e ma pe followers ne sanse hu we tanyema we nti eyade na wukita wu team for the am official yo mo dey adepa mebo ni team am official kokan say na captain eka say eyade a eye ne management ni mom na ball ka omu yi omani mu mfama adepa say oka in a way betwitwa age no say do mama na kofie say ne say your manager I no betimi apa obi o e bia we ni manager but who ka manager ye nyina ye nim say o manager ye Cassius apart from Cassius who again we don't know anyone apart from Cassius so better say any team it's in the team the enye we so obetimi ayeden eyi show bia bodin bia later e betwitwim Emma ya no say okay say odituma ba Asantewaa clever wallahi wouldn't later make us so clever later make us Asantewaa clever me say she
because as so you show be when you show be as I issue a critical you bet me at not to so we do because who want to why video one post video we there we are talking of being naked one session or that deja what me the about outer as a say you show be Asantewaa when me come somehow as a so you show be na make us what I say because when you show be I because na onya kwa be say o de na oba ena mia ena ye de ne baba ena say sabi obenya jimi fo bi oba be sha na o de be sha na nti a ho no o free afen so no wate ne din ho na make us what I say o yes na wate ne din ho aka say enyo no abata ya Asantewaa na de ba because of girl means some can be enye na de girl wanya ya papa kum jaja official so go ye kum jaja ekwa ma ye kwa but later na after me jaso nti yes re am official misra o se wo yes anema we nyino bi aya da bia me ka say so obi kasa bi na ye niamo ho a ye wo ma me asabi ote ba bia e bi oni mo hwe ne ye be ye no nti am official enye too late ma hwa wo kasa mu ye wate na sisa media way no why ya de se wetimi a report sa 3 billion na wa odi atone so no wo de wate so agi 2 eye sa 2 no wetimi dia starting business won saka wo de bremi bi ene mama part so pache wo mama no so mama part pache wa ba eye na bi oyo bad time aso bad time dey tie o pache wa ma Asantewaa ye dem because mama part wo your bad time ene ye maiwa mienu ene ho aka inti enko for only one behalf we yes how ko ya ye pashe what I say who be inti na say we yes it's so of am official ena Asantewaa ena omanya asem nkola ne mienu nyina ye wo ma inti die inti na wo ko for Asantewaa nkwan me ameka what I say frankola ne mienu e bia de ekosu mu ntwa so me matumi na esi asem no me make sure say me de ye be ye de e betu ye ana afen so am official tie bibi we naked na wa out no ese sebutimi jisika bi ni bobra because adie we awawe mu sebe aju konya be ma nyame moka me se nyame suro woni mu enti sasa we naked na ba out no ti on wale o meka no kwa we Joshua so on wale o na enti ameka sa adepa emema na aba no mani da ho ampa be ma betimi ahwo ba nufu be ma betimi eni oba na no hwo de oba afoforo nufu obenya ku adepa odi ameka ba mi kasi asem so mi kasi onya ku but in a way na fa bi betimi aha no ana ne yesi no ende be ha no obi ni wa na de be to bonte be ne de mi kasi fa mi se nyame aya adom na e bia wanya program bi na obi pese bia on fa na ambassador na se bibisa onya enyo obi na de be ma no ade ne me bo ha yense no kwawe sai no kwawe yense de anya no kwawe nso sai anya no kwawe me metina ha me ni fredi obi oba me ka me no kwawe sai de ete na meka sa ni naked ye wa out ade pa me si akola ni betimi ahwere ne ma bebre e betimi aba so okoye adwuma wo ba bia ye mfa no me ka no kwawe na akere wo enyo obi na be fa no e bia adwuma bi aba na adwuma kese bi ni yesi ye e baka say e naked wa bonten ye mfa nyame ya adom se de mo so e TikTok ho anwan na se e bia TikTok fo na se award bia na program bia ba officer na official ya bona sen o ge na ni naked wa bonten no ana wuni mu ho e ya bia wa out it misra am official we ye de Asantewaa go ani ma se wie pesika bi na je sika ni de wutwa so e be me ha wo de wote so betimi ate so but omo kasa kirawo Agradda ba opomutia usika ma omutia sika ni ma wa fine because we go ani ma se na je se sika no na fa gbo wo bra se school bi na obekwa fine se juma bi nso na ba start ya pe bibi na ye sabre nyame ya dom wanya star ne de da pe bibi na ye na bia obeye TikTok star but otina bibi sa ho se e be last forever na nothing lasts forever enti besra Asantewaa ne wo ye ne de wa ye ne yie enti besra mo mpesika bi se getre bi ana mo be pe na mo de anja eye am official kwan a fine am official se wo tie ne atie ne yie minim se oba ba ye me na o de on chale ho me de tie me as a big sister make us actual so they make us actual minian ketwa no sa na make us actual because who you obi a wudi machi be 3 enti me kanya nsasem na actual sika na mo kasa te so ente so
So what is so na mo make sure say mo bi meya na e pauchaw and e pauchaw no watcha so awunya hwe because na dey obey star no otena bi e last time inti misraw pe bibi na ye na dey ye be yedom wa wudi na side da me ka no kwawe wudi no ye gba ye de mata ho na bo ho mbonyuma ebo ho de ya de mbonyuma bata wudi na ho it is for now no when to me and you so anya bibia what na be 10 years be 5 years be and last forever into pe bibi na ye that's it arofo yensan so entwa ye ho ne enkotie eye captain season sem no emra biom ye koba ya to aso e de amount is in trouble. Asantewaa is in trouble. Is in trouble now. Family ama official ne Asantewaa case no etu onye ntwai. Case no afina ayede. Ama official the 3 billion cedis, statistica 3 billion cedis. Fine, or the ato Asantewaa ne management eni ni nua kokoveli susu omuntu ama no. Enti nyambu echina Friday ana omuko court na judge afinalize bibia. Nyambu echina na judge no eko finalize bibia. Case no afina ayede. Nyambu echina omuko court na enra omuko hie mu Accra Police Headquarters. Omuko hie mu Accra Police Headquarters. Ama official Asantewaa ni nua kokoveli ana Agradda. Okonfo Agradda enra omuni na omuka ho ekohie mu Police Headquarters. Obebu sasa Agradda de nkoye de wo honom. The NTI no Agradda ekohie ama official ni Asantewaa ne kokoveli o se kalawole e Police Headquarters ne se no okopa achew ama Asantewaa ni nua bema na okopa achew na ama official duru honom no se woni obi for police station ho oni obi o big beef for honom Agradda duru honom no oni SO Heba e o beef enye easy nti ese no duru honom man nso sa adane ntokwa ene behwe Agradda ne SO Heba gidi o police headquarters honom ana Agradda de ne to amoa ene na niwo esi fom nti Agradda de odi ne niwo ne to amoa ye de esi fom tem kora na enra Asantewaa epa ama official achew opa ama official achew onene bra kokoveli e de omuko todwegu fom ekopa achew video no na bibia de etwagu no enra me saka video bia enra me saka bibia na de wo mu nie yaje Asantewaa phone police for no age Asantewaa ni nua be ma phone o mage phone no na Asantewaa yinsem ni na agu ni management so o se ni manager na kobo opa emomu release ama official naked eyi no wa woni tu me pese me bu ni din o se Asantewaa na kobo opa emomu release ama official Asantewaa se ni management enyo no na ye na ni manager no ana kobo opa emomu release ama official naked video no enra Asantewaa yi case ni na agu ni manager so enra enti eno kra ko fa asem kakra ye den eba o police station honom se okwa Asantewaa camp on ni manager eni ni nua kokoveli o se kalawole ejada honom there is a fire in that camp. Yes, there is a big fire in that camp. If you say enra Asantewaa ko yi ni na agu ni manager so na yaje oni ni nua be man so phone Asantewaa yaje oni ni nua be ma phone nyambo akina omukọ court na judge finalize bibia na judge finalize bibia se 3 billion o benya atu ama official anase o metu ama na bro anase o mbete so nyambo akina ana ebehu bibia entu ya blogger na nkonkonsa we anase nkomo we ne je won de nyambo akina mungo share Accra High Court ana nyambo akina ama official ne Asantewaa omuko share mu hono Charlie, ama official is still comfortable leaded. Ama official still comfortable leaded. And you know na minim sa ama official na ma me kra o TikTok. I'm telling you. Na minim sa ama official na ma me so TikTok da. And run am hu ye. And me bloggers ne every information no. Ano me de o mo ka bibia de e kire me. Jack say Asantewaa aso ayehye. Ama official wani adin o. Ama official wani adin. We de o hu papa. Hey. What me me twa flight and na me ntia ne twa flight ama so ye ba be chew afedi ye be chew case na dane ama official is still comfortable leaded video bibi en record so Accra High Court Accra Police Headquarters bibi e course so no Accra Police Headquarters na that screen so no ama official congratulations so I still comfortable leaded me my police phone me phone be sin de police phone for phone ma me phone kwa me use a new phone
me control ma no asem che police because police for wo ho ma ye ni na said ye ha ye bia yenka police ni oni ba akofo nchen owo ho ma ye ni na no omunso ntimi ntie ba akofo anu asem so mo chem no mu bisa ma no asem se wo so die wo mu net se nam so oh say ni say na eden no am so okay enti no yesu ya yempinu for the ni say ni betima boa mo edom be famra kwan so nam simpacho yo na anything no me moderators for mo wa ha there because any trash be a beba comment section will be as some me with one because we mama official only anything no eneja me so me card there me so me nim che me police for no mo say okay na police for eja omutie we no mo to mo bo adwuma sene yesafata bia anything no me a case against Asantewaa ni nua Kokobeli. Inti na me adomende me ko police station me ko hu wo mo. Asantewaa se me video no busuafo me to yi me adwene na wo me tirim no. Ene omo na pe me bone no mu di me bone me de me mpa omo bone. Inti adwene kuramba me tim se me mfafo ni video. Not knowing say blogger bi kurampo aba ho a me nya we. To blog and quite take me video. Si chale me fu the mo friend say la vieto se the bend the ben. And now phone to am so oh why didn't you know video mo no say me a blog and me juma nam say no you have to ask the permission before you video me. And I'm so sorry. Since I know I take your videos crack get it down. No I'm so okay anyway and share. And now okoi nti numre ya me wo blog and is tricking me video am say hey so blog and be ye adwuma na busuafo mu ni masema ya wom sister Asantewaa say me video no ono no be posti ma deja wa bontin do wanjuni hu but me gina me baby no okay all the way to mama official remove nti no sister Asantewaa church na no asem na Ghana police say wo kora arrest am official no must season the phone because mo say oh you can't say oh mo adeja was so am official case no be no so chese so na adeja nti ye season mo phone nta han mo mama ninji ye ni ajo ye ni ajo nti no ya ji wono so phone en ya ji Kokobeli so phone en ya ji ni manager so phone nti mo mama ninji ana me asese me nya musician bi no oba no obebo nyoma me na asem we die nti ya ji omu na phone na Ghana police adeba kwa me pom asem ni say adeba kwa me pom asem ni say omuye omodwuma ye efise hawa omode me kwa Mastermind police station Mastermind for treaty me no headquarters for anya bibisa da headquarters for anya bibisa da obi omadi ma blose na me expect say do mbehim enso enam so omodwene ya hunti no hawa Mastermind for treaty me na bad headquarters for the muchiti obi good no ma sign o mama obi abesign bill ama sister Asantewaa Kokobeli ene akwa fan say cautious no mkom fie but impenu for na phone no go because you could investigation. You guys should tap on the screen for me, share the live for me. We're not small just na me de mamu no. They be a memo updates, and that's more just na me de mamu no. And I just na me de mamu no so no kure me am official me na me ka say no because no gua say Asantewaa be gu me app way so no. There is no need say me come on no atum that because for me ka set tap send say wo Europe, Canada, US. O send this car e dey Ghana. What the form more account and as a bank account. ZPay wo Netherlands wo dey ideal payment. And one is over Play Store and as App Store no download the tap send app no. What download the we be so promo code and one is over Agradda TV. E dey show Agradda TV show we are Europe, you better €5. So Canada and I say US is over $10. UK £5 because no use to tap send app no. Federal Jumana El Honomo FMI year. That clause or say content creation go end up in Atopa session.
anase atopa season when asema ode eba o say but truth be told the girl in body no be sexy like that. Out of for our comment section for my TikTok, Twitter, Instagram, Facebook, baby, at the party, you body is sexy, you body is sexy. I know ya pa. For our comment section for my TikTok, so I'll be following you at the party. Shanita, you be able to call it. Nyamia Domboko. And the Asantewaa in New York Valley, happens in the manager Cassius, and I'm official. And I copy our police, and then almost no more money penny to the mama part, and so and I'm a chill hobby. I saw a crack of patcho at the Ama Asantewaa amo. Now, bra, maybe some question, Abra Asantewaa, and talk on the course, no, Mama part no nigana. One day. Ote but I don't know am makasa about time at least go betia ne ma so ade amoye ni nyina no eni enkoye o se mujai but then as I said the unkopie mo police station ama wa party ti edi a kire so okwakopa che ode ama Asantewaa and then abeka ede afan adepa me da say the issue is I am talking started free here. Asantewaa say lady ne nyam no ana said no oti say onyem no odinka onu mom na dinka report girl onu Asantewaa no e wa masaman ama lady ni kwa masaman I think so for that hokra ma de chen na eye TikTok CB chickle ekọ ho no one eye na pamfo na mkoyi ama official efru on kwa ama official be pa chow say obi a wafom no bia onfa nche no ne ade sana back door na official so ye adwuma say ne picture ye dey nka de ne naked picture ba dia o so on so ye hu adwuma ene so on so call report ye e wo ye police station headquarters which is Accra and on we case ne ba amasama ye dey ne ye dey nka chi last month o eno ye last month ne ye dey nka chi am official janu da Tell official mumu dey na call report ye Asantewaa ne mumu na ye headquarters. Oh, okay. So what I say? Sir. And our mama parts. Edietri. Uno kopacho. On behalf of Asantewaa and any brother, but the other lady no on the account. As of that time, Bibi say about a young mammy no enya. Said a Mrs. Akan earlier on. No. Would do police station where? Any question wundi baku for each no unja baku for. Whoa. Asam na aba no we bia muntwa so say ya be hwe na ya solve issue no but who ko say who ko tie Asantewaa because she's a star na say then on nim koma on akoso on Asantewaa ntem ai bia Asantewaa e report man sen nti odi akire e baaye eno ye on Asantewaa ntem ba ye hwe asam na nkasa krampo na e di omukopie mu e wo police station ye nim say asam na ba ye chentini nim say eja etu atwa Kosi se na yehu video sa yehu se omakopie mu police station a omuka asem no omudi asem na chi e wo hodomo na yehwe eye naked picture na beto abonti na nda Asantewaa se ye management nso e na chese bo pa e na chese omode eye picture na beto abonti but enye onu ankasa according to Captain Caesar asem wo kam. Oh where the management alone can't do that without someone's support. Definitely obi na support here my management ni ka ho dia obi na support here my management ni nya picture no let me dey to social media honom no because lady no me say me phone lock that so man wan chira obede hu eyi me pictures nti say but so bet me anya friend bi oben a obehu ayi o password so onim sa yes enu bi na am official a kire say ne password sa girl no so ye ne best friend ono so di ama ono so ye ne best friend nti so ono so nim ne password nti ono plan ka say girl no plan na selling it out say I had na otimi enya ono ne picture because oye me friend ninti woni me password and otimi nya access ema uton ma obi so what you say and what's the connection between mama official down for no and Asantewaa no because onu so di akire ekọ Asantewaa mo fie obi onu so di ama official chi because na down for so what you say onu kwa na video Asantewaa first am mo wura Asantewaa mo fie ho onu kwa na video Asantewaa first to onu no video ye no e na beto abonten
So what you say na make no ase aha nti asem no ba bia ekọ eno no je say chirewadwen e wo sa ensem ni nyina enwonye police station mponko issue ni nyina I think say what the lady is saying say man is cano. She's right because some go no fi. Say see I can say munjare no. Muntimi njare no. Yes, nti no so there obeya ono so nekuma beto nem no say ma pata no. Any the kind of amount or there to say muntia 3 billion no say muntia. Even if muntimi ntia akra e kasa. No correct. Oh, e bia menwa ba say ni say nti no ye be ma o say. Sika ni the lady has to take it. Because ma send the image no dey that. Ma say no say nkwala boni say no ye and e di na dru sa. But ni na issue no famous no pen we nya dey that. And e di na trend dey that. Yeah. And so no I think say sika no dey atwa mo no. Yes, she has to get it. Okay. I was say Asantewaa and then the management no omo first can man. Whether they like it or not. Me nje musa if it were to be me. Debbie. Hey, we go menu ma say. Na me say o enka debi na ya the 3 billion no ema wa o picture na be here for social media sister yet me here wa me phone so nti o be dey mama Jimmy din awie me pa say what the 3 billion na enim boase na da social media so say woni 1000 years to create betcha my film na wie there will be a time ebe pepe fi system no but enya crambo e bia me drew baby na say me pe say na me sister ka me pe adwuma bia and e bia fingers will point at me say lady way na but ni na chi na be me back case because it's past and gone me pass ade si wo me chi deda say no de emfa me ho mo amoka no mo na mo bre e na mo na ha mo me and me de me ho me sha de te ha me it's me okay. We okay. Me okay. If I get the money. Ubeka say I'm official. They are all press obenya no wenya. Onya but onje. Onje scam. Say e bia fame na no all prayer. Ubeka say any fame na esi. Fame ne de wenya mbo wenya but wenya nsi ensi obesa nso nya fame. Obenya mo. Then e kwan ya bia ye discount man ashu obe press obe talker obe wa biti social media. And montage am official. 3 billion why na just all the 3 billion talker. I'm official. I not just all the 3 billion. So now, Beba say entire I'm official. All the different way Beba out. And to Ubeka say, parental control. So Indi Ambua, I'm official. Indi Ambua no because I say SHS leave a dear. You are still under your parents, and I don't want to say. Yes. It's a one for Boko Ama woman in our wall. No, 9 months. I'll chimwa no. One for one man because me wonder how. The mother is failing now. So we bet you we ban na me hu ne naked picture one. Ni ma so ya we ne yakoso ni. Ni ma me ya we. Say na ne vanity. Yeah. Oh, David. Just say charity begins at home. The way you raise your child, and no odibe but some parents be there. Okay, maybe I know na girl no kwaba mo survive did we don't know. Me nka say e no ye ma ode ma but that's how she survived. Oba, parents don't make us, don't make us whether good or bad. She will keep news. Obey di. Into Abano says, Adia, Mammy Abano true. Papa mo bonu mo oba. When I said I'll train no. Into the national true musa fanasa. All right. I don't for comments, part of comment section. FMI. Shodi answer na yebe sorry eye dwumadie no eso no. Was there the pa will we be seeing more of this new lady? I'm liking hey that glass say yes ro. Maybe on can go and watch it. Yes ro. Shodi yes sorry so no. I did abeka e de atwa to. Yes sorry eye dwumadie no. The American say awo for no. Yes, Ram. Entity ya ban ye de ma ye man. Yan komra nyina ye 10 years 20 years na ye may and ye the future. Entity ya ban ye de ma ye man. Na sabbe ana bedu bi wunni ho a ya ka so esimesi bai die a de pa ma me fa de we ntwam ade ye Japan say akola twam na
Oh, wait. The minimum to take a crown and made a man. One more dear back, pesta wedding neti. It's our form is sram. Jenna ya wo ye man, and young colana in a wo ye. Some colana in a wo ye and the war to me where so. But so far as I won man, waiting in dear colana baby as in the sorry what I want to so. Say now, person won't train you back. Say now, person will ban 1 year. Will ban no person on may penny papa ejina so. Will ban no person one no on me yet ni petit trubia ejina so person may rascal so ejina so. But to tea ben ye de my man for your dacha. Wouldn't you what? And I will what? Would they hear them and yet send ya what and once not forever. Into ye can say, and Colana ni a dacha. Into young folk when be sway the better thing Colaya Sabe because frankly speaking, who I'm our official and on any mamia. What means I'm official by ye no wofie. O boy dear boy say one money mammy. Now me be say, I'm official and I want mammy and I'm a wine. Into mammy miss Rawani diemo. Yen I your bata, me to me your bata, me wo bunny be. Now, mom, good education. Now, for yen some fair and fiented yen some tired because in Colana money a that you. Ye knew what woman or more, Nanti ye benny a dema my the big wabenet a budding. What I see my civic bow. Oh, I call I do bois dear keke. Sabini here wo my Ghana because and near my echoes who my Ghana and now nippet me chusikai while shunning my mere face to face wagani not the second one mammy na me be say as I say and a saying and now for no woman I'm not or say oh who near my echo and then you were who near my buyer no one near guso and funny na a bay day I will banner what me abeye penimpa single parenting so count at the single parents because me too me a single parent I don't trust me ban say because na I'm official be a twem ubeka ya so ya so hwehwe papa hwehwe papa yeah and now dey call oyirepa me ti ase adepa mama kan no kware nchro and then mama auntie abaso sisi chewa ne ye 5 and mema no ye 4 and ma ba kope ono nko ane single da come do enemy otete yen to the extent say obi eni wan kola me eno mo nyina me na they are all well be omo so me omo de what I say ba kokoro na Canada Japan na kola no no oni ni omo nyina obi a won so ne dia omo like for nothing obi eni wan why kola boni ana so ye divisa adepa we ye sick ye can say single parent I no interest we are single parent because of anything giant colano what can I say giant and near JJ yama ye nko colano me to me a single parent and I say but me making sure say me ni ho de but the echo to be are me buy some finding out woman one no mu di agro e to na bo ha ye nhwehwe colano ti akola we which means akola we mu ade me dey feel like mama ha me ba ha bi mu yama ye ni nko wo ba ni ye bibi hwe ade pa wo ba be say ya wo be hu 1 or 2 bi me say wo ba be say ya wuntimi nka say me dey me hu say me be say am not here me say wuti anti atua ni moko oh wuti anti atua ni moko ade pa wo ba dan so far so wo na ase nkwan de tua ni moko na me I'm official metua no me I'm official mama me kwa metua ni moko metra me say oso eso bra no ase ye do 20 years na ye tua mi moko ade pa ye de sha me ha na me hu ni iti de sha me say sankola no bu bo ne su na nya fa keke dro pahwentia pepre fa keke dro bo so woda fatua no wada fatua no me say sa wo pesa wo mani manyi mesha wa ejina wa wuso me say sa wo pesa wo manyi na wo medide na wo mane ba na we apakika na we ediwe so antete ye ben e na wo de mankola no e matai and nanom ana ejanom so asabe mone ma wo na matu nkola na arasa matu nanom ajejem ti se sabe man nkwa na sabe omho ya omode ama official de yi anya nka ne papa ka ho a
enka sabi obenya bema entity enso kakra emo bebo henya emo oye bibi asa ne maame kwa na be pampana wo bema no be stand for hard wo be gina ho aye den amakola no enti mesra mo emema na sabi mu wu a na moyimani mu mpesa mu bebo nkola no me de almost say ni kwa na ese ye kunkum wo nkola no kunkum wo yes almost say na ese nkola no etuncha wo because Eshi iti mesramo enani eja mubu amonsha nkola wate mubu amonsha nkola na nkola na ebie na idie nhusisi nhuso batotine bi intiti a wode man nkola na eno na baba be ye panipa na se de ode abehwawo ewo wode hia dem wo 80 years wo 70 years a wontimi nkomma na nkola na be kwa ama akola na no be kwa ba ama no wa bedidi iti mesramo eje mubu amonsha mma wate mamu ma fele na nko mamu di fele na nko achi say because of won aba now they was sorry now ko hey say akola no be di den so obeye den ho de wunhwemu ko because single parents have bra a big bra to the sense say edu ba bi no wonya bi o se so ko no ne be mada me say anope is anope yes anope me catch on crofo woman bi a we dey sorry ne nkola ba ko phone to be hwa me but me can esi asem so misika na wa me hu nyina aye 2.5 na me na mo ni pokra makra ne ma me de nka me kofa shows ne ade a ma post enkofo me wo na madam ne ba sister me sro di su na ne nkola phone ni nyina di na chi aden o se wanje me a enne ye de me kotu na me so aden o se we po de nyame na mama beto o me ba ne ba ko akoshi obi kosi o se ne egu na se se o ma ko report wo ayi ene ya nti osra me onim se me ya adwuma o media me afa me bo mani a me hu ni amenya me na me se se me ye dey woni masema me ba junior kan mommy please help her even see how the me ba ne ka asem na afa ma bottle na me de ne ko na me ko yi 2.5 na me de mama me no me de mani wie ya no a say misra wo de ne ye be di kra won se mo kakra mo wo gale asabla jinse afa mi jama na me ko se mo kakra na me say misra wo na me yi je ne ba ko na me de ka me say dia me wa me angwa krasa me nko amaka iti misra me bisa se sankola afo yi odi o fi se enya ne be ma na wo ye oni be ma na wuti ma ma ne we ye nka ntu ya ho ne mo nse bi wo wa asefem wo hwe de we nkola ne tata so na me fa ba ko na me se nkola no nto ho fe na me come drink and no nya fa nka mama na meme nkola no ho fe pa ho adepa me se wo hwe de we ama me nkola na me bisa nse tu kunwai oso ya wo wie ya ai oso kopa adwuma ba almost akola no ba ko 5 years o hu ni biem waso kopa adwuma ba it is so big kiosk no no da chi adwuma mo bo mesra mo be ma no na be ma na nya sika ya wo meme bo no nya so ntimi hwa ne mo wa obeti mi asọ ne ba na so wakofa akanti ma bi younger bi no spread ma no na ne yire di obedi kura ya de ma mesra mo to say ja wate ma sa kira na won sta mali bibre arrest my case I am comment section for my TikTok, Twitter, Instagram, Facebook, baby. At the party, we may sure di na face so. I Shanita, I dem commercial way at the your producers on boy Joshua. Now face so to aha any the more esimidi Miss Ama at the private sans so a share yami adma ochina yakram. Official when you dion. I'm official when you ding. Where do you papa? Hey! What me me twa flight and na me ntia na twa flight am say ba be chew afedi e be chew wa case na dane am official is still comfortable leaded video bibi anu record so Accra High Court Accra Police headquarters bibi e course so anu Accra Police headquarters na that screen so no am official congratulations so I still comfortable leaded tinyambo e china Friday and I omo finalize bibi a Asantewaa is in trouble. Asantewaa is in trouble. Is in trouble now. Family ama official ne Asantewaa case no. Etu onye ntwai. Case no afina ayede. Ama official the 3 billion cedis. Statistica 3 billion cedis. Fine or they are to as a management. Any new yakokoveli susu omuntu yama no.
enti nyambo akina Friday ana omukọ court na judge afinalize bibia nyambo akina na judge no eko finalize bibia case no afi na ayede nyambo akina na enra omukohie mu Accra Police Headquarters omukohie mu Accra Police Headquarters ya Asantewaa ni New York Valley ana Agradda Agradda enra omuni na omuka ho ekohie mu Police Headquarters obewu sasa Agradda de nkoye de wo honom de enti eno Agradda ekohie am official ne Asantewaa ne Kokobeli o se Police Headquarters ne se no okopa chew ama Asantewaa ne nua na okopa chew na am official du honom ne obi for police station ho onu obi honom Agradda edru honom no oni SO Herba beef enye easy odu on man enso sa adane ntokwa ene behwe Agradda ne S give police headquarters honom Agradda ne to amoa ene na niwo esi fom enti Agradda de odi ne niwo ne to amoa ye de esi fom tem kora na enra Asantewaa epa ama official chew opa official chew one ne bra Kokobeli omukoto dwegu fom ekopa chew video no na bibia de etwagu no amesaka video bia enra amesaka bibia na de wo mu nie yaje Asantewaa phone police for no age Asantewaa ne nua be ma phone o maje phone no na Asantewaa yi nsem ne na agu ne management so o se ne manager na kobo pa emomu release am official naked eyi no wa wani tu me pese me bu ni din o se Asantewaa na kobo pa emomu release am official Asantewaa se ne management enyo no na ye na